Prvi prilog koji preporučujemo vašoj pažnji u redovnoj nedeljnoj emisiji Riznica kulture, koja je posvećena zanimljivostima iz sveta i našeg kraja, je intervju portret sa mladom umetnicom, flautiskinjom Katarinom Manić, našom sugrađankom. Sa njom je razgovarala koleginica Živana Popović, naš dopisnik iz Austrije i Beča. Dobroveče Srbijo, dobroveče Smederevo. Srdačan pozdrav svim gledalcima Smederevske televizije Jerina, koja nosi ime naše poznate srpske vladarke iz 15. veka. Trenutno se nalazimo ispred znamenitog stoletnog dvorca u kome je svojevremeno imala svoje sedište i austrijska carica Marija Terezija, takođe poznata u Austriji i izvan nje, a ja se nalazim u društvu jedne naše divne mlade sugrađanke koja će biti poznata sigurno po nečem mnogo još lepšem nego što je bila politika i država i vlast, a to je muzika. Katarina i ja smo se prvi put u Beču sreli u septembru ove godine slučajno, ali večeras ove maglovite zimske novembarske noći namerno da našim radoznanim gledalcima Smederevske televizije Jerina ispričamo jednu zanimljivu priču o Katarininom životu i putešestviju od Smedereva kroz Mađarsku do Austrije. Keti, koji je to bio muzičar i koji zvuci, koja muzika koji su te zaveli i doveli ovdje u Austriju? Pa ne bih mogla baš da najdem neko posebno ime, ali sve ukupno zvuci flaute u principu i želja da nastavim dalje sa sviranjem i sa školovanjem i da učim od velikih majstora ovdje, što se tiče sveta flaute i raznih kompozitora i majstora. Koji su bili to mali ili mladi majstori naši srpski, čiju se muziku izučavala u Smederevu, u Smederevskoj muzičkoj školi? Pa prvenstveno od moja dva profesora, profesorke Danijele i profesora Jovice. Oni su me naučili kako da uvek nastavim dalje, i da nikada ne posustanem. Iako sam ja ponekad kao mala posebno imala želju kada sam nailazila na teškoći da odustanem, ali eto, uvek dobro kad postoji neko ko stimuliše dalje da nastavim. Daje podršku, verovatno takva podrška nije ni zaostala ni u Beogradu. Naravno, da. Pa da, prvenstveno ja sam završila akademiju u Beogradu kod profesora Mijomira Simonovića, pa sam tek nakon toga odlučila da se doškolujem i sada ne u Beču, već u Lincu, ali eto u Beču živim i planiram posle, verovatno da nekako uspem da se uklopim u taj muzički život i sve to ovde. A kakav je bio taj tvoj dolazak u Salzburg i u Linz? Sećaš li se tih prvih utisaka? Pa sećam se da je Salzburg predstavio kao neki grad iz bajke, previše bajkovica, tačno se sećam i mostova i dvorca. A onda sam poželjela da odem za neki veći grad, svojevremeno kao što je to uradio i Mozart, eto, kao što je otišao iz Salzburga za Beč. Upoznajući Katarinu i njen umetnički život, upoznamo i Beč. Trenutno smo deo prizora ispred Austrijskog parlamenta, odnosno Rathausa, i nastavljamo naš razgovor sa našim dragom gošćom. Pitanjem koje je sledeće odredište nakon Salzburga u Austriji? Pa sledeće i najčešće odredište je Linz, u kome studiram u klasi profesora Norberta Girlingera na Anton Bruckner univerzitetu i mogu reći da još uvek Beč ne shvatam kao grad u kome živim, već više i dalje se osjećam ovde kao turista, ali Linz već osjećam kao svoj studentski grad, da kažem, grad u kome studiram i tamo sam stekla prijatelje i drugove koje, eto, vidim sad
često, koji su takođe iz Srbije i studiraju tamo u Lincu. Šta najčešće nosiš u koferima za prtljaga i u koferima svoje duše i srca? Pa ovako, u bukvalnom smislu, ono što najviše volim da ponesem iz Srbije, to je cveće, koje znam da ga ima i ovde veoma mnogo, ali eto ja najradije uzimam iz kuće neko moje meni drago cveće. Najradije bi ponela i svoje životinje, kućne ljubimce, ali pošto je to sad neostvarivo, eto, do tog vremena koje prevedim i sa svojom porodicom i sa njima, to ponesem sa sobom nekako nadam se da će da se seća, da će to što duže, mada opet čim osetim neku nostalgiju, u principu sad i nije toliko daleko Beč kao što je bio Salzburg, pa tako da mnogo brže dođem do kuće i kada imam priliku, eto, ne razmišljam dugo da odem. I pre nego što ugasimo svetlo naše kamere, voljela bih da od Katarine čujem savet ili poruku za sve neke buduće studente iz Smedereva ili Srbije kojima ćemo koristiti. Pa evo, ja sam ovde drugi semestar, ali već osjećam da sam se nekim delom uklopila u taj sistem. Ja preporučila da budu opušteniji i slobodniji u svom izrazu, bilo kako muzičkom, tako i u odnosu sa profesorom ili drugim studentima. Dragi gledaoci televizije Jerina, bio je to zanimljiv zapis sa Katarinom Manić, perspektivnom umetnicom iz Smedereva, koji želimo mnogo otvorenih vrata, novih orkestara, scena i partitura, a od naše koleginice Živane Popović nestrpljivo očekujemo nove priloge iz Beča i drugih delova Austrije o uspešnim stvaraocima iz Smedereva i Srbije.